शर्मा ओली मंगलबार सर्वदलीय बैठक सतल बैठक एजेन्डा गणतन्त्र विरोधी व हिंसात्मक गतिविधि याइपिनेको विरुद्ध छप्प जुएको ख ओली हे कथा ब्रिफिङ याको खसा ओली सर्वदलीय बैठक सांसदीय प्रतिनिधित्व याना चोंगु दल टेट सटा सुझाव तक याको ख बैठके मेमेको दलीय प्रतिनिधि पिन्स नवासाना ठगु हे दल नेकपाया प्रतिनिधि पिन्ट ओली नवाएको पा मबिल एमिसा इन्यना जकचोन ओली आया अवस्था छ सर्वदलीय बैठक सतल छु तयाथे जुजुवादी पिन्स गणतन्त्र यात तरंगु ख्याचो बिटुङको दुला ठो विषयबारे विश्लेषण जुइगु जुयाचंगु गुलिसन ओली सर्वदलीय बैठक सटा पार्टी दुनियाको प्रहार बारे ध्यान मेठा मोडे याटेनाको विश्लेषण याना हगदु ओली जुजुवादी या शक्ति अपोको खना थ विरोधी यात टक ख्यात्यंगु चर्चा जुयाचंगु विशेष सेना प्रचण्ड व माधव कुमार नेपाल यात ओली ग्याचिकुया परिस्थिति लाकुकुदु ठुकियाट हे कारण केना गणतन्त्रवादी शक्ति यात छप्प जुट आग्रह टक यागु दु ओली नेपाली कांग्रेस आन्दोलने वनेत्यबले वयातन पनेको ओली याकु टडुसा सडके जुजुवादी अपोएठुङका ओली कांग्रेस यातन मिले जुया वनिता आग्रह तक यागु दु ओली मंगलबार बैठक कडा आलोचना यात निनेगु ठरेतान तगु खसा ठुकियाट अर्थपूर्ण कठ कागुदो भारत बासमती वाया भौगोलिक संकेत अधिकार स्थापित यात युरोपेली सँगै निवेदन पेश यागु विशेष नेपाल सरकारमा प्रतिवाद यागु जुगुदु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय या सचिव सरकार निकाय पदाधिकारी तेगु बैठक बासमती वा बारे भारत यागु दावी या प्रतिवाद यासी नेपाल पाखि आधिकारिक दावी पेश यागु निर्णय यागु ख कृषि मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर हरि बहादुर केसी बासमती व पूर्वकालीन से नेपाल थिति भौगोलिक क्षेत्रीय उत्पादन जुया विदेशी न निर्यात जुया वया चंगुली ठुकी नेपाल हक स्थापित जुइमा थया दिल वेकया कथा ठो प्रयोजनीय लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्र मार्फत कोच नाटकको म्याडी दावी विरोध यागु निर्णय कथा नेपाल पाखे केन्द्र आधिकारिक दावी पेश यागु निर्णय जुगु ख कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई 2,44,433 थ्योङ्गो डोज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कथा बुधबार 6,286 मसीको परीक्षण याबले 1,056 मसीके संक्रमण पुष्टि जुगु ख ओके मध्ये लिपाङको 24 घण्टा दुने सोनी गले 507 मसीके कोरोना भाइरस या संक्रमण पुष्टि जुगु दु ये 393 येले 75 व खोपे 39 मसीके संक्रमण पुष्टि जुगु ख वंगो 24 घण्टा दुने 1,483 मल्लङका अस्पताल वसेली दिस्ता जोप्ने गोल्या 2,30,536 थ्योङ्गो डो नेपालले 12,245 मा सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुनाचोङ्गो डो वंगो 24 घण्टा दुने झिनपेम सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिने गोल्या 1,651 थ्योङ्गो मन्त्रालय न टागो डो प्रहरी स्विचापा नक्कली चालक अनुमति पत्र नाप छमेसित जोङ्गो डो सिन्जो पाल्चक्या साङ्गाचोक गडी नगरपालिका वडा ल्या 12 छे जुया खोपया मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा ल्या 7 चुनाचोम नि च्याडया आशिष गिरिया त जोंगोडो महानगरे ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पीडित सहायता इकाइया टोली विशेष सूचना या आधारे गिरिया त जोंगो ख गिरिया के दुगु नक्कली साइलेन्सर नाप मोटरसाइकल ठिठी बैंक्या चेक न बरामद जुगु महानगरे ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक पटराई न तयारी ल वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पुरुषले से महिला 2020 प्रतियोगिता नेपाल स्वर्ण व छौ रजत पटक त्यागको दु वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशनले से इम्याच्योर पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया या गोशाले भारतीय अमरावती वंगो डिसेम्बर 5 ने 8 तक जुयाचंगो नि छकको संस्करणीय प्रतियोगिता सिनियर पाखे नेपाल हसन गुरुङ नि न्यू 0.5 केजी स्वर्ण पटक त्याकाटीको खसा अठे जुनियर पाखे आशिष आले मगर सचिव छु केजी व श्रुति कार्की नि खु केजी स्वर्ण पटक त्याकेट टालागु एशियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन नोकुली से नेपाली टोलिया प्रशिक्षक जीवन गिरी जानकारी ब्यादिल सिनियर पाखे 25 केजी नेपाल राजेश वाला रजत पटक त्याकाटीको खसा प्रतियोगिता नेपाल पाखे न्याम कासामी व निम अफिसियल बोटी कागु ख
प्रतियोगिता बोटिका वनिन्ह नेपाल पावर लिफ्टिङ एसोसिएसन पोखरा पत्रकार सम्मेलन याना कोरोना महामारी कारण टाइल निसे कासा खया ज्याख ठप्प ज्याचङ अवस्था नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता बोटिकाको महत्त्वपूर्ण जुगो ठागु ख एसोसिएसन वैकु दिने 60% कासामे लिया पावर लिफ्टिङ राष्ट्रिय प्रतियोगिता यङ्केको ठागुदु अनलाइन मार्फत नसाजुल डेलिभरी याको प्लेटफर्म फुटपान लुया डाटा ह्याकयामा छम मिजया त नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो जंगुदु फुटमान लुया डाटा ह्याक यागु पनि येया न जिन खुडया दिनेस्या त जंगु ब्युरो या प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी नवीन अर्याल तयादिल फुटमान लुया वेबसाइट या ग्राहक टेगु व्यक्तिगत विवरण खुगु प्रकरण साइबर ब्युरो अनुसन्धान याकुगु ख फुटमान लुया वेबसाइट दे साइबर आक्रमण जुसेली नियदो ग्राहक या व्यक्तिगत विवरण खुगु कंपनी ठागुदुसा कंपनी या कथ ठगुने जुगो साइबर आक्रमण ह्याकर ग्राहक टेगु ना ठ्याबे इमेल दिसे फोन नम्बर ठे जागु व्यक्तिगत विवरण अनाधिकृत पहुँच दिएको खसा ठोयान्य मंसिर 22 गते ब्युरो लोक सेवा या साइबर ह्याक याना गुदो एसएमएस छोपी व सोमेसित जोना प्रहरी सार्वजनिक यागु ख विवेकशील नेपाली दल व साझा पार्टी दथुई हाक्न पार्टी एकता जुगुडो सचिवालय नि खुगु व केन्द्रीय समिति सचिव सुइगु दुजदैगु गठन निगु दल दथुई एकीकरण जुगुडो ख निगु लि दल पाखे सचिवालय चिन्सोम व केन्द्रीय कमिटी खुइनाम दुज तगु ख एकता सम्झौता साझा पार्टी या केन्द्रीय रविन्द्र मिश्र व विवेकशील नेपाली दल या अध्यक्ष मिलन पाण्डे लाची तयारीगु ख परियताय नापागो जुगु मिश्र पार्टी या अध्यक्ष व निगुगु बरियताय दुम पाण्डे यात संयुक्त डेकुगु खोडो थुपी निगुली पार्टी दथुई 2074 साउन 11 गते नापाखुसी एकता जुगु ख एकता जुगु नि सोला लिपा हाक्न एकता जुगु निगुली दल नापा जुगु विभाजन या कमजोरी पिंकेगु व नेपाली नागरिक लिसे क्षमा याचना यागु कोट यागु याना एकता तया यानागु टागु दो एकीकृत पार्टी निगुली दल पाखे बराबर सहभागिता दैगो टागुडो ठोया न्य पार्टी एकीकरण या चिनखुला लिपा 2075 पुस 27 विवेकशील व साझा पार्टी त जागो ख थुपी निगुली पार्टी दथुई एकता जुसेली पार्टी या लोगो व चुनाव छि ठोया न्य यागो एकीकृत पार्टी थे हे तालजो टगु दो सम्झौतापट्टि पार्टी एकीकरण जोगो खुला दुने एकता महाधिवेशन यागो ठजागो बुडा निर्नाटगो दो वरिष्ठ मुटुलुए विशेषज्ञ डाक्टर लभ नरसिंह जोशी ब्लड क्यान्सर जिया मन्ट नेपाल मेडिसिटी अस्पताल छवा न्य निसे वासयका चौना दिम डाक्टर जोशी मंगलबार बनी मडुगु अस्पताल टागुडो छवा न्य वेकयाके ब्लड क्यान्सर जुगु सिडुगु ख वेक मेडिसिटी अस्पताल कार्डियो विभागीय प्रमुख ज्यादी सा छुडी न्य जक अन राजीनामा बियाडीगो ख डाक्टर जोशी मंसिर 9 गते ठगु फेसबुक मार्फत ठम मेडिसिटी टोटागु व स्टार अस्पताल पाखे ठगु नियमित सेवा बिगु जानकारी बियाडीगो ख खुदया मिसा मचायत स्यागो दो पनि नुवाकोटिया किस्पाङ गाउँपालिका 5 छिन गुदया सपना तामाङ त जंगदु रसवाया कालिका गाउँपालिका 1 फैलिगङ गामे मचा सुमिना तामाङ त अपहरण याना स्यागो सपना तामाङ त डोप बियाटगो दु आइतबानी से तनाचोम मचाया मंगलबार हिने सीमा लुगु ख आइतबासुते स्कुल व मचा बहनी तक छे लिहा मोसेली परिवार मागो खसा परिचय सीड मधुमह छम मिसा मचाया त यंकुगो हल्ला फैले जुसेली मचाया परिवार अस्थायी प्रहरी चौकी ग्राङे उजुरी बिगु ख तामाङ मचाया त अपहरण याना स्यागो जिफुगु तर अनुसन्धान लिपा जकथटे हे खटका त्या फैगु प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र स्पेरी थयादिल यलाया बुंगे बिजाका त मह बुंग दया त बुतबा त बहाले बिजाको कुदु ठुकुसी कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिमया कारण लिपाक रथ यात्रा कोचाका वंग फोडो 29 गते जक बुंग दया त बुंगे बिजाकी गुली 16 ई तक अनतया मिग बुतबा त बहाले बिजाको कुख जिन दया जात्रा बाहेक मियबले खुला बुंगे वो खुला येले दया त बिजाकीको चलन्दु तर मंसिर 18 गते ज्योतिष तेस त बहाले हेट बुतबाया साइड पिकागो ख न्यानादिसन देपिनेया बुख अमेरिकाया राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन थम पद सम्हाले यानागु नापाङ्गो सचिनो दुने
10 करोड मनो या त कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध खोपीको घोषणा यागुदु वाइडेन ठगु कार्यकालय सुरुवाती महिना महामारी नियन्त्रण या पहल ल्याएको ठका बीबीसी जानकारी ब्याडीको खसा वेकन ठोसोयान अमेरिका चोपी डक्कोसियातन सचिनो टक डक्कोसियातन मार्क्स तयारी सतका इनाप्न यानादिको ख मंगलबार अमेरिकी नियामक फाइजर बायोटेक या खोप 9% प्रभावकारी जुगु पुष्टि यागु खाद्य तथा औषधि निकाय FDA न सुरक्षा कारण फाइजर बायोटेक या खोप्याट स्वीकृति बिट रोकेया मागु छुन कारण मलुगु ठका जानकारी तक बियाटिको दुस औपचारिक निर्णय नीति FDA न बिहिबा बैठक चंगु ठोसोया न्हे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका डेको खोपे अमेरिकाया नार्क टेगु नापांगु प्राथमिकता बिगुज्या सुनिश्चित या टेगु नीति छु कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर या ठंगुगु दु यको बुख थने कोचागु दु प्राविधिक भाषा युनिक साकेया त यको सुबाबिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जिन्दर स्टेजमा या त नहुने त उजम ब्याडिस छिगु थया दि पिजिमा सुबा जयमा